boleh berlok bro apa yang sampai pi share ke channel jonga pila mau ban modur ba way briu ulah sa ajing tia kat lai snem lantar klem dala bat keren ne ban ki bat hadin gini kisnem baro ke Supreme Court kalau ai jing bit ban pen kuno ya ke jing Kim Jong Un ling ba ke passive euthanize kami kedai kejing itu kena kebedai Sepang Haris Rana Nagaziabad Haris Rana uba Nagaziabad ulah sa ajing tia lakat lai snem hadin kejing dia kabasngaw si bah ha ka atho triku Agos arjar arpul kat lai kat ba utang pule civil engineer ha Chandigarh University ulah hap na kamala ka basaw jong ka PG kani ka jing hap kal pen saw churu kham tam ha ka benta jong ka klip bat hadin ulah hap ban sa jing thia klem dala shu ban ki ne ban in kumba in diberi upat ba baru di doktor ru kilaong ba umdan shu ka jing kermen ba un kot hadin khalai snem kajing ele bat kajing pang kini pa jong u kilarai ban lek ying bichar Supreme Court ban pan jingpit na ka benta ka passive euthanize ka Supreme Court kala bichar bahaya kane ka bat kala shimrai kat kum ka report jong ka AIMS medical board hadin kane kajing bichar kaying bichar kala ai jingpit ban sedang ya ke proses kapamut ban pun kuno sukui ya ke ko jingarap bapenne ya ke jing Im Jong Haris muntah Haris lapin kerja sya ke IMS Delhi ban pentrekam ya ke negara ha kini kisni la miru ke video kabar ko ar second na ke Ying Jong U Rajnagar ha na ke Ying Jong U Haris Rajnagar Extension kani ke video layo i kita kot jong ke ying kibakren da ke jing snowsi maap ya baro ngapan maap na baro menta ngalek no kini kikitien kilap pen snowsi nya kibabon kibalayo i ya kani ke video ha social media kani kecing itu kana jong Haris kapan pau ya kecing bat kecing ele jong kayeng kesem hadin kat lai snem jong kecing pang kabaklem jinirap kalong ru kebentag bapelong ya ki babon ban perkat syapang kahok jong ubriu ban rai halor kecing Im